Aha murari matana akole. Akole zote. Kode request abana so y'abantu messenger bene. Mashabiki n'abantu bengi sana by the way. Mashabiki manyete bisoko manyete tegeri to kokarasho. Toko mo. Actually n'abantu ba muhimu sana mucyase toli na into abantu. Madana baho waka. Abako yatora story. Bagusigura bro rubanye kiniri. Mashabiki igara ya maana sana. Lakini ndo manyete ngentokera naro rina tegete ko kuburi utaragana. Gati yabarai bechi kanisa. Urwasorongo rwa gusi. Rero bakwanira chiyombo cy'uburari asaba ko tebanga maga ya serikali. Koralianga bali babwate miaka zaidi ya 58 tibaganda semisacre kano wasabana bali babwate 13 years and below lakini ndena rabago zingatia sana bali baita 58 years bako tabanga bande niko bali church leaders yani barayibichi kanisa na bande nkora bali kanisa bande ebiroge bibike bali ndo busanginga na babwatererete obotererwe kani na kichikani senchiko chikogenda actually ngakiayo ruchikentekiga Numa teka nekia katapaka umurai bwen so musikio benya dai gore a lockdown na waya kagora chikansi. Yes. Numa teka nekia gero. Ngenteka no kugenda uchumi. Uchumi. Ende gento gene gari nabante barite mono. Abantu mate bari gotabanga toigora chikanisa. Togendera ko sasi. To sasi me coronera, ote basa berka coronera. Ikomoe. Uru mukiri tambo kero umurai bwen so musikio benya to mukiri tambo kero kubagora chikanisa for 21 days kwanza chintangani. To primerte. Ato primerte naki abarandi abate basa berka coronera. Yes. Matrovera tokomanya chiza tokomanya ndio kolekana koranya sa happy mbende naki for 21 days. Yes. Gotebya abantu bwate myaka 55 to bochigoro mbagende kanisa taringa bose abamitete taringa bose abamigete no kuganyanga tigasefunga magima tigasefunga magima lakini rende okoranga anye ndio kubwagente kikyale kubegwa ikogero umuntu oyo no muntu manene nero radisaidia agende arata agende kiyekora gotebego umuntu kuwa etagire 18 years you are qualified kwegambira nabo kumanyikia nekebe ingoto kwanza gopa abantu gutaikira na emeye kagete ekegero gusanginga nabo babwatu boteriria sigete bona kero kote 50 years maybe 58 years and above mbagenda second ke bage kane bakike yinga onye ndiyo ko bwambale kubekerwa machikayo lakini rende asokorra kwa na bono ncendoje na ari ndo bumane ko kero umuntu nero kwerwa ari ndo bugima tali ya serikali ngo chukubore ndiro bugima bwaba zana kugena kubonje nole more than 18 years of 18 nole of 18 oranda bugori yengo ni kwesungi no bwatwe oise konya orunga torakwa pako bwatwe ano yuko tambuke igetambuke rigetindi na serikali bono serikali ko temere ko lenda bugima bwo muntu onye wasi kwere nayo monyene na serikali ubintira chiro chiyonsire no bugima bwo bono serikali nero kana kwana serikali nero chenga ise kubwato kabanda abagende kanisa bonzi atari nero serikali nero uje ole what experience ya abantu bagwa affect umuntu no burero bwa corona nabantu bali abakotu nabayiga abana bali miuni yabo kosobonya mazi wa borense bono yo nero chenga ise wanjira abantu abagende kanisa ni kuhatarisha maisha ikobana keke yote berabuna abantu aba bali kwanja barakiranga achikanisa njibwate uburayi bwabo onye muntu wate myaka 70 olengo mu pastor segete olengo mu father segete dikabatene bachoro mwa for this 21 days barakene otenera tu taringa harusi kwa ya arabera ali aratimuka abarari kiringa na kyoroje eglafu ikena kirigoro kego cyose ninseke gochi yeko genda igoro mayete bate yatangana na bawo cyose osieka yeko genda anse bawo cyose baende kanisa ndabasasi manyete gyonse rabukira toreterre osanga twasiki ruka disimilele ekogoro chekere serikali ya bikira machiko abande mwachake kwa gana lakini kirenge ntomburange bwa to position nari na nto kumanyanga itoberete bono ritimanyete wose serikali nechi kuigwekera rukyabo ekegera tuko divide orders ya government bono bantu bagende nengelinga abantu bebo batrichi nichi Wali chiko dalila tokonye gukora corona. Atitali gukora ndiko. Mwante na corona ero tuma nse kwa. Yani ndio tuwa ndiri chiko bosefo mai torende torerenda. Torerenda. Corona ero ntomanye tindiri yako era. Actually ngende kana bakira amenya na indi. Ngento bwa taro kwegena tu aro kwegena nga. Abege ko kwegena kwa kwa kwatenga by January. Ni senyo renga graph ya Kenya. Yo no kwegena to kutwaranga by this time we chumo skebo igenya tabire. Abona nyonge graph ya chirense kidogo. Tanzania kiroje mbali Tanzania no chenga mbia bale ekera bara budget ndikobeka lockdown yende yonse budget ndikobeka restricted movement ishabikiria bol rero ndakobol zaro ki bontu asieke ngi to beketa lockdown namune kafya actually che mokorra kwane e government ya ro chenga ande yake cases niko chiale konya koba chiko increase every day yes county ya Nairobi na Mombasa
amo na Mandera wale ketu abegete nkioro chikia wese kurigire nonya cases chiko reported wikira nonya mboniga ni chi county echo lakini bono bagasinywa ngakiburiro burabe content bakaranga bono mwarerire bobe bana gatego uchumi egeko bakabe oyo kwerenderende none chikansa mabara bataba ngo yokwerenda igero waito ninto bwata ndo banyana uru atata ngabona ka vigilant you yourself erenda yo manyana basi nyuwe ni kire boko Magufuli ro chana genda tebe Magufuli taigo choko sekera Kenya na bate ngio sekera because ntu asiye kana ntu ile kene ke oya chense joli ntura wa Kenya wanya tumanya kanga ntu osieka tange twara tikete gataranga na kero ntanyo muntu kwichi sabu kanga na manya ngaki uchumi itu ngaki ya ndigete paka sabu aba ya atrikire enda kana kiringa ya atrikire because na Tanzania ndio Tanzania ndio bibi actually Tanzania ko vende mask okubwato na is opposite that is an offense that's an offense bono kwenda against the law yana ko vende mask okubwato lakini roche according to you uchumi itu mono to yereni ase arenge it will take time to ireti biro ko ireti ngakinge twamenya ni ase arenge niko koranga mtu advise maybe mtu agwata advice my juni si kana 1 week tag rais ko ireni squarenge tag rais ko ireni squarenge abina wakotebanga ujana ni moshi ukienda haurudi igonge ntoko kiasa lakini na maji yakimwagika hayazoreki iko bana toko atiketu turata bana nyasaye gwe kora to itere igo nyasaye gwe kora actually tete nyakanga kwate bangora to nyasaye gwe kora to actually gete nyasaye ora to konya twewe ichigunia mungu sanato lakini mbaje tena twewe ichigunia nyo kwegena gwito nkoia mbosa eske tuko kwa ichigunia to kwegena kibo kile bakata yanga twegene kwanza lyo ukwegena biyo goteba Biblia teri goteba kakito ise komo saba nyasaye nande tweke twa meeting aitwe etore sinners yo nyasaye baka iwe biriro byeto nande irelia masaba ito lakini are we ready for that some are ready some are not ready I'm not ready for you no to bantu ko boli ninde ready na bo sangirinde ready nchikwe komanyane na leba dalere bone kinero mo chando tubwata enda kana na masaba ngenda kana na masaba kana na masaba lo chebiro kumnyoka muno oteto so kana ndo na wana nkiwa ko hakana obe wante bino gwata bana bono ma daba ndobya ba no mokora talinga no teba kotamera kwa totagete taba kugendera kuitaka kwa na iso talinga no bono ndo chise chire bono ndio bono mugakanga so ile nyumba late utaji kusikira bichuchu bega ranzo ndo akembaga bono utaji turagamba bana utaji kusikira bichuchu moko soera na neko konyumba ile kibite bibi wetu ko so byoka mapema ndaka ndo kwa dangelinga kama ndo kwa tema chika ibaida aba raja obeshi kan sababu hata 58 and above tubu atema chika serikali na hata vile tuenda against the law yes tuere mate bono ni kwasi kwenda shule leo mbanega tukia mahana kubwana onye ne kanisa hiyo igenda nyumba gare so ndo bandu kosa kenya kitoni nyumba shule ni kosa batoli masaba atana kusia lakini manyete didi moramo kilo montako na kusaba kuwalika muri na even the presence of God asambia na karola actually sometimes teni kwa serious karone jebwe lakini mbona didi moraso mmoja kakapisa mungu shangilia kabisa nyumba kajipresa na goshi bana njikine nyumba nalibono kubeka marunsi nali sako nguma ndidi galikera yogendi abalende sometimes abalende muyoko tabarakini abalende Matayongo taberenge karota ketu communicate direct to God. Oko you lock yourself. Yes, lock yourself. Na room. Yes. Then you communicate. Yes, that's what I prayers. That's what I. No kono koranga nchama sini kora kuiruka ujese. Lakini hande mono manyete Biblia na tate nchanganya. Asema bile matatu. Vale, nyasaye no ara. Asema ko kwa ndegoro yane. Na nje no kora teki. No nde. Na ikaro karo sabaye kweka. Nyasaye kuigwale data. Nyasaye mumata nyasaye ara igoire. Moka nyasaye ara mantambe. Kene kiatarika. Ngotebere nganto baba nafiki yake bantu bagweko straight to the point sige tutagete kwa nyoro ndio talinga raso kona itai alikuwa sasa kanisa kwa the vitino kwa ndio alikuwa anaranga umuntu anya da saro kile rengi yateka kapita na kiaga mambe kero oko chenje tu ndo nabi akire tali bosi babake tali babake na mbake yote babake kwa ni ano I want where are you asa yo manyenge ga where are you on where ayo kwa chenje ndio wasa ndio wasa lakini lolo noonye iso kwa character you no admit yote venga mo that you can admit na bo kwacha bali alio abalende noonye no muntu oli baba mbetwe moibi oli baba mbetwe na Yesu nga motebe dikagi
onya no mukristo nande ulikuwa tachikura kora kwa kuto sabole tu teleke Tora toli ba tora ndoli kwanza. kole toli manye kora ta gocha Tiga ngano kwa te biro gano. Sana mole si jasima na kwa. Chinyi ni tata. Tata mone chendi kyo mondo toranya kuko gamba ko. Daya agoso burobeli. Nderia bandamu ga kwa tema chikara. Wana machikaro korande ngakinko batebia. Igo. Nabere go bana. Ankyo kande. Deli tuko ikabuya.